paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Maribanang! Maray! At, nay, si kamot gaya, marituyang. Umay kapadigwan, Maray. Amok ngamin nga awan si daun yukin ni Kapitan Kalt. Ay na, agyamanak, maray. Ay talaga nga awan si daon, Mikat. Ala, siya kunti mangipan ijay kusina yaw, Maray. Agyamanak, Ay, Maray, idisukon dito'y lamisaan nyo, Inayadag, tanapudot pa'y tidiguna. Linutok kat na ito'y tinula amanaw. Ay, sausa. Ado mananti ka nun ni Intay nga inapoy, gapo iti day ta nga impadigom. Ay, Maray, kukam sama data paryaw. Day ta nakasaang aparyo? Wen, data kaug-uging aparyaw. Wen. Nukukwak data. Ha? Ay, nabayagan ako kwami dayta, marituyan. Ginatang ko dayta ijay palingkay, Maray. Kaano a ginatang mo? Idi na minsan. Kat no idi pa'y lapanawan dagiti hapon kan Amerikano, kukwami daytan. Kaano ang napasamak? Idi nga rod panawan ti gubat. Ay namaray, ginatang ko dayta idi na minsan. Saan ang mabalin nga ipapilit mo ako, kwam? Ay, nasken nga alaak dayta aparyok, Maray. Takukwak dayta. Saan nga rod ang mabalin? Ay, alaakaw. Hinala namutan. Sige. Padasam nga alaan tay pang-urkukan ka dayto paryaw. Imay kalaang dito'y balay mi nga agpadigaw. Ang bigbigong matanday taparyok may ako, kwam. Mala, aglisi ka dita pag naak. Jak aglisay. Ay, kayat mau tamauging ang datarupam. Kayat mau, Paryok lang tinakiap-apaam? Ay, paryok lang kung kunam, Inteng. Ang nangina dayjay aparyok. Kahitid mulatan. Idarom mo pa'y laag. Ay, talaga nga idarom ko. Ay, unayan nagiti tao nga agbibigbig. Ang pasensya mo. Kasjay latan, pasensya aklatan. Anyang haron ngay. Ay, lumabas tula ang dito'y balay dayja ako marik, Bay amon ko na. Nagado iji ile. Igatangan ka. Pura isa nga pulo mo kayat mo. Maray, apay day tawid mo apariyok. Inalak ijay balay da maribanang. Ay, sapay ka uging mat nga road. Dinansamot ang mga ugasan dagiti alikaman da. Indad na kan ka? Kasano nga itad na kanya kat kukwak da itaw. Nabayagan ijay balay da. Imbag ata na panak nagpadigaw iso anak kita. Kasano ana ibaga makukwam day ta aparyok? Basta mabigbig kaw. Adanagan mo dita? Basta mabigbig kaw dagiti gamit kaw. Apay anak ka jacket ka, Chip? Malaminak gayam, Jipot. Kasla barbaro day ta jacket mo Isungarod ngayon suot ka, o takabarbaraw. Naggatangam nga iti day ta. Inukay-ukay ka. Waraw! Itulog nakman ijay ilay. Ay, adan buhay naman, Bakit mat? Uray basta da. Sige, aglugan ka na natuyang. Aguray ka man, Waraw. Ni. Apay nga paprusam to'y jacket ko. Kasla nga min mabigbig ko ka. Anya mabigbig, mau? Jacket na ito ni Badong ko,
Oy, excuse me, nanatuyang. Ginatang ko daytoy. Ay, Saus, nabayagan a birbirukak daytoy a jacket. Kwaraw, mala, ikatam. Ha? Abay ko mga ikatak. Kukwak daytoy kunakmait. Aglaban tano, di mo ikatag. Ha? Chip, nagmustran amang buksing kan ka. Yeah! Nay, Chip, asla ko maratin. Anyang iteramidak jipot. Sana ni Kapitan, adi mo labanan tibakot. Anya, ikatam wano saan? Katumlaangan, katitid mo kan kuana, Chip. Tapno awan gulo. Anya matay. Ginatang ko daytoy. Bigbigan mo ako kwam. Ala, ikatamon, tayawat mo kanya. Wan man lang ngayon. Usuba ka. Ay, husto na po! Ay, sumardeng kan gagsagay. Apa yang kasi ni Nana to yang angkal. Ay, namin na. Adakab-kabaw na iso apasensya mo. What? Naminsan ko lang ngayon usar tayo sakit. Minala na kita. Ay, may baya mo. Tawag nga ron babain na. Ala, husto. Saan kan gagsangit ko araw? May baya mo. Anya ngay Maray, nausar mo malaan tay pariyok nga inalam kan ni Maribanang. Marurutak. Taapay, Pagprito ko maiti fried chicken. Ang abot mal. anya? Ay, Maray. Limabas dito yan, jay agat-gatang itibuti kan lang daw. Nay, saan pa'y mat Maray? Ilako kundi paryok. Awan mo't sirbina. No saan mo kumangamin abinigbig? Saan kumaan naabutan? Talaga kit di adaan na. Buti yun ta. Ni, Buti landok. Maray, day giant agat-gatang itibuti lang daw. Ayabang man, Maray. Aditoy! Adagi lakaw! Buti yun ta po. Mayak man. Umaykad, baraw! Ito ti ginatang ko aparyok mo. Ay na, agyaman inteng. Kunak no din akong igatangan iti pariyok. Ay, Jack, ba't itulok nga awan pagpretuam? Adan sukat jay binigbig ni Mari Tuyang apariyok na. Ay, nabay amon tandaan mo't laday dya aparyok. Win nga road, iso nga uray ko, kuhanan. Una, di bunto mo't lang malinisan ang tiuging na. Gapo nga road iti kinadaan na kat narigatan ang maikat dya uging. Kat itatabaron ti paryok mo. Yung kakit agpreton iti na imas isidaan ta. Sige, intay. Mare, gumatangak man iti mantika. Ay na, nasaya tay may kamare. At istorya Na, anya ayaday ta. Kasla maragrag sa hakan ka ba? Inla ko malaang ni Marituyang tay inalanakan ka aparyaw. Apay ngay. Ay, sayang mat Kasanaw kat naabutan mo't kano ngamen. Aya, Imbagak ngamin kan kwa na. Ano agbibigbig iti saan namat ako kwa. Talaga ang alaka ang mapirdi, Mare. ay talaga Sana balay, taaddan baro aparyok ko. Inggatangan nak ni Inteng. Hindi mayat. Nasukatan tay paryok mo adaan. Wen, Mare. Sika, agan-anad ka mat. Amangan no adan tonti gamit mo abigbigan naman. Unay katilamin aya. Sa anak ba't malamin? Ay, malamin na kapitan. Iso nga insuot kunday ti baro a jacket kaw. Na, baro a jacket. Kasla jacket ba't di kwarog day? Kukwak day taw kapitan. Ando ba't abot-abot iti likod na? Ha? Ora kita, Ay, wan. Ay. Apay ngay. kababay na agus usar ka iti abot-abot a jacket, Maray. Apay ngay an abot-abutan. Si Carmen. Amukaw. Ado nga min ti marabutit ije balay.
Ay, sus, kinit-kit dan to'y jacket ko. Day ta nga minta mahilig ka nga agbigbig iti di mo kukwa. Yak kayatin nga usaran day tang ibelang ko lang kababain. Nay, apay at ang tangadam day ta imbilag ko abadok maray. Naglaba ka gayam, Maray. Katuan, Linaba am gayam, uray day to'y paldak as sabong-sabungan. naa, ayan magtipaldam dita. Day to'y nalabaga na kasalapay dito'y igay. Day to'y man. Na, pambarak ko ang mga alay tipaldam. Ay, ala akon, Mari, ah. Ay, saan na mabalin ah? Ay. Kukwak dayta. Ay, una yung tamakadanon pa'y dito'y day to'y paldak. Saan mo kukwa dayta? Ay, ayan, Jisong. Ay, di ka aramid marituyang. Ay, sukita ka na. Ay, aguray ka man tarumwarak dito'y tersenak. Ay, na. Ay, hop! Ay, nasukit ka. Ay, itaray ka. Di mo itaray dayta! Ay! Kama, ay na, nagpartakan nga'y madayaw. Ay, diyak makamatan ay na. Kukwa naman langan. No may manan ni nanatuyang agpaitulod ija ili chip. Ilugan mo ka di. Sanay. Si kalangan ti mangilugan kan kuana. Jakmat kayat Amangan no bigbigan na pay daytoy tricycle ko. Day tangarod kahit. Mabuti nga amangan no pati kararwak kat bigbigan na ako kuana. Suday ta sumungad, chip. Ha? Ay, umadayutan. Ay, umay ko na ipasikat daytoy kabarbaro apaldak. Saan kami nga interesado? Ay, pumanaw tan jeep out. Dan, chip. Na, apay ngay apumanaw kayaw. At bibigbig kamat nga main. Ay, saan subli kayaw? Di mi kayat. Na, Darasam jeep out. Dan. Pimanaw dan. Asino nga'y ti pangipasikatak dito'y paldak. Sapay bagbagay ko ta sabong-sabungan. Kaya't kukumapay nga ron ti sumala iti pearly shell. Ang jakmat mabalin nga umasidag kin ni Kumarik Abana. Ta sigurado kagurguranak na jay. Uray ni Marik Wanang, kagurguranak matan. Ay, talaga nga awan ba inday jay ako marikwanang. Kumarim laeng Ay, awan kumarik nga agbibigbeg. Ay, kat no sinukit na tay paldak, itinangi sa lapayak. Na, Hulhulugak pa'y day jay iti Bombay. anya, kayat mo asawan, saan mo pa'y anabayadan? Karugrugik Na- pa'y latinin-nagan. Ay, sayang ano kasta. Nagsakit tinakam kumaray. Isoajak latta kaya takasarita day jay at tuyang. Ay, uray syakmet. Jakmet mapakawan gapo iti naramid na kanyak. Umay ka manin agreklamaw? Apay, basta umayak dito'y barangay hall, umayak agreklama. Isumat. So ti paglaingam. Ay na, umayak agpabalakad, kapitan. Anya ti problema. Problemak nga ron dagiti dua ako kumarik, tadidak meten panpansinon. Asino adwa? Ni Marikwanang kan Maribanang. Ay kasanumot nga men. Kit agbibigbig ka iti di mo gamit. Bigbigim amin agamit da. Iswaguraan da ka da. Kaya't kung nga ron nga agsubli ko matisigod alinangan may. Denggam. Kasto ti arami di mo. Sigay, kapitan, tagdengdeng nga. Agparti ka iti manok. Ah? Alok maga. Kan kadwam ti diguna. Kalpasan na. Padigwam ni Marikwanang. Mhm. Isa runumot na padigwan ni Banang. Naawatan. Wan, kapitan. Ado ti ipadigom ka ni Banang. Ta simpre, ada ak amakisida. Kadwam ti diguna Kape, kapitan. Kit no da makita mesili itigit. Kit mga lakamutin at ay pasurot mo. Ha? Daytan ti balakad mao, kapitan. Kain saan ka ngamin nga agbibigbig iti di mo gamit? Namadiday ta. Biribad. Ay, unay kan ay
nanatoyang. Ikatem ngamin ti madi nga uganim, tapno agsublit tinapintas alinangan nyo kadagiti kukumaren. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto aggupas sa padas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Mano amin dagiti ginatang ko kagawad. Sa nga gasot amin, Kapitan. Tatibayat ka. Mabiit laang ta isupot ko dagita ginatang mo. Ay, saanin kagawad? Adain tugot ko ang basket. Ay na, kasta kumaamin agumatang, Kapitan. Mangitugot da iti bukod da basket. Pagwadan a kapitan ko naman. Adtuyan dagiti ginatang mo, Kapitan. Sige. Mapana ko nakasteo. Ay, Marituyang. Bakit lata nagkatawa ka? Ay namaray, di mo nadlaw jay t-shirt ni Kapitan. Apa jay t-shirt na? Kat no nagdakkel jay pisang iti kilikili na. Isungay inapot ko ti agong ko, idi nagsabat kamay ta sumngaw di ang lit na. Ay, isumot lagayam asan ka nagtagtagari itay Ay na, saan samot adungdungwan ni Maribanang ni Kapitan. Pagkunamay. Kat no di na pa'y madaik jay pisang ti t-shirt na. Nay, Kapitan, apay nga paprusam ta tiyan mo. Ay, mabisinak Di pala nang rugrug iti session, mabisin kan. Jak nga binakan ka. Ana. Nay, di mo kunain, adi na kainlutuan ni Maribanang iti kanam, Kapitan. Saan nga ron, Ay na, kaasi kamot. Ay na. Mabisin kan, Kapitan. Uy, Maray, talaga gayam asahanan nga asikaswan ni Maribanang ni Kapitan. Kunak tumot nga minken ka. Di na ilutlutuan iti kanin na. Ay, awanan ti ayat iti nagbaitanda. Husto ka, Maray. Kasanumot nga main, Maray. Lakay kun bakit dan. Purawan ti buok da. Agpadada pa yun abungal. Ni kwarog mo't dayjay. Ayabang man. Ay, wan sige. Kwarog! Apay, nanatuyang. Adaman damagan, may. Aw, nanya ti damagan niyaw. Agin inayat ka di pa'y daang kulken antime? Ha? Apay, nadamag mo dahita? Kasano? Kasla nabaybayan mo ni Kapitan. Pisang pa'y ti t-shirt na. Kan sumrek ije barangay hall asaan anangan. Oy, inaktuman ita kita ni je balayda. Mangan kayo ka din. Ay, uwan kwarong.
Umay kan sumango ka kada kami kan ni uncle mo, kwarog. Ay, katuan Saan ka ngagtugaw di tanagbaetan mimit? Ha? Ay, dito yung Rodigay. Oo. Ay, Dito ti ka na. di. Huston, me. Ayan. Me? Nami. Oh. Apay agitaon na kami ti kasta, kwarog. Ungar, kain ka na. Nag-sweet kayo matan iti awag yaw iti tunggal maysa. Una, Ken, me. Oy. Amangan numakuton kayaw. Agngangakan tasubuan kanwan. Sige. Yay, agsinsinubo kayo bay? Ure asin laang ti sidain yaw. Asin ayat ti sidaan mi. Ket no chicken fried. Ayan mo ti chicken fried dita. Ah. Asin mo dito'y nakaplatito dito'y sangwanan yaw. Ang kwarog, fried chicken dayta. Oh, kalutluto laang. Crispy ko naman. Ha? Me. Ah? Sikamot din ti subuhat. Yes, lakoy ba mo ti sububon? Agam, lamkulatan ni Antim Kwarog. Me, dandani mo tan umanay ti kutsara. Ay na, adamanin update di itismis ko kan kamaray. Na, mayat updated ka kanayon, Maray. Siyempre amaw, saanin nga agtungtungtung da kapitan kan maribanang. Nagguna. Siya, Ape anak ko nam ti kasta. nakaululi mag-ije balay da. Saan akasarsarita ni maribanang ni kapitan? Kastamot ni kapitan kin ni maribanang. Aniya? Kaya't mo asawan. Saan da nga agpimpinan sen? Ay, correct ka dyan, Maray. Ay, sos. Dumakdakkel sa talaga ti gulo itinagbaetan da. Iti mabait, agsinadaan. Ay, posible mapasamak ti kasta, Maray. Sige, Maray i-update kan tumanin no addan tupay madamag ko. Ni kwarog kumakay ti mayat a pagdamagan. Nikat maribanang Saan mo ngamin nga umay dito'y tersenak? Ay na, Maray, kasano nga umay, kat addamot pagdaldalanan na. Ay, sa bagay, maawatak. Tauray siyak met no adda pagdaldalanak akas jay, jak rumrumwar. Tapay mo. Wan tapag chismisan daklaeng dagiti taaw. Ay. Kas iti aramidon ta ita, Maray. Katuan, Maray. Chismis dahi tuyay. Ay. Saan ka kadingag pasada ita, Kwarog? Inton madamdama pa yung kal. Ay, apay, me. Ay, inak man agsak daw. Ay, siya kon, me. Siya konde. Siya kon ko na. Anyakat ni di kun aya. Na. Siya kun kunakmat. Sige, si kaman lang, me. Ay, sikan agayam. Ingkan. Sikan, me. Sikan kunakmat, Sikan Kwarog tapno malpasin. Ay, impasa yo man ti trabaho yo kanya kaon. Antay, nakagpasadan. Sige. At dapay ko madamagag. Anya day ta aya. Ichis-chismis da nga main. Ngagap-apa kayo kano kinyangkal. Kasanong agap-apa kami. Kat naimata nga met no kasano ti kinasweet mi kani uncle mo. Isumati ko na. Amak no asino ti mangi chismis iti dayta. Unantay, ninanatuyang. Kun kat. Di mo kano ngamin madait jay pisa nga t-shirt ni Angkal. Tila ngamin makitkita dakay. Di mo kano ilutlutuan iti kanan na.
Tamapan makisisyon na mabisbisin. Kastagayam ti ibagbagada. Munanday. Ha? Kamali amin ti pampanunutan da. Wano atap da. Anya iya ti or-ornusem di ta kabinet. Ay, Me. dagiti man kabarbaro abadom, day. Uy! Nabayag ko na ginatang hanggang di mo mat isusuot. Apay dagita. Aramatem man dagitoy. Tadagiti chismosa ako kumarek. Ibagbagada asaan ka kanong nga as-asikaswen. Tadaan kan pisang kanon ti t-shirt mo. Kuntinto ako itidaan. Day tangarud kat. Ay dagito yan baro abadom ti osaram day. Jak kayat nga ibagbagada di tarwar asaan ka nga as-asikaswen. Iso adagito'y daan abadom. Ibalangtan. Maray, at damot ichismis ko kan ka. Anya day tamaray. Talagan saan nagsinan damaribanang kan kapitan. Ha? Ay na, kimarungaruden at iririda. Nakita nga dagiti badbado ni kapitan ije basuraan. Ha? Pudno dagiti ibagbagak, Mare. Nagsinadan at talaga. Ha? Ay sus, nasken nga rod amaamuan dagiti kabaranggayan day tamaray. Ay na. Hay. Nagsinadan at talaga. Ay na, awanan jay agkalabtay. Nagsapa anapan ni uncle mo ije barangay hall. Apayantay. Ag-meeting da ka nung amin. Iso nga itulod mo inton madamdama je balon ni uncle mo Ay, isumat lagayam nga glutluto ka. Wen, saan nga main ang makapangan ni uncle mo itinasapa unay? Ay, isumat lagayam anak ko na idi na minsan a meeting da, amabisin. Wen nga road. Iso nga balunam inton madamdama. Tapno saan da nga ibagbaga abay-bayak. Ken saan ka nga ay-ayatan ni uncle mo? Nay, anya day tawit mo, kwarog. Balon ni Uncle Kaw. Nasaya at mat ninlutwan ni Antem. Nga uray sandan nga gininayat. Oy, sana pudno asandan nga gininayat. Saanan? Nag-sweet dan to, pay. Kung kunadalaang mat Oy, diyo kano ichis-chismis dayta, ta sana pudnaw. Apay katasanan. Pudno nga raon. Nagsinada mo ta talaga. Sana pudno dayta. Sweet da nga raw, ije balay da. Anya akaswitan ket no agsinadan. Uy, Maray, agulimag ka. Adetan ni kapitan. Nay, umay kumatang. Ay umayak man gumatang sa gawad. Anya tigatangam, kapitan. Tinapay. Agpili kan Ay dahay, mabiit man lang ta iwat-wat ko timak. Spagheting pababa, pasirok at patenga. Na. Ngatok na ito. Imakong ko pa! May 1, 2, 3. Tuo kang tidilak. Na. Ay, nalpasan. Ay. Titibayad ka. Tay tinapay nga. Adto yan, kapitan. Wala, indakon. Sige, kapitan. Indakon marito yang. Ay uwan, kapitan. Nakon o papa. Kaslain rang tanamot ngayon ngato dagiti ima na mare. Tapno makita tanga awan pisang tibado na. Wen maray, kabarbaro mo jay t-shirt ni kapitan. Wen nga rod. Ay sos. Kamalinsamot tay inchis-chismis tamaray. Ha? Kan awan na sayop ko nga agat ang lit ita. Uncle nga yan, tay. Agin ina na ijay salas. Nabanog ka nung amen. Apay anak igam ka itiwasay. Ay katsya kun ati mapan agbalseg. Takaasimot ni uncle mo. Ay, naku na kamit asyakon. Di, syakon. Ay, syakon ko na. Ay, sus. Me. Ay, agin na nakakit didita. Di. Delikado aksa. Siya ka nga rin din, me.
Si kan ade. Ay, Dili ka to. Ay, kwarog. Si ka man laengan. Kun kahit isak man ang tinakita yaw. Isak la ko may dito'y balayaw. Ni kwarog tinakitak nga agbalbalsig di tabalay da kapitan. Pinagbalsig da siguro Ay, maray. Papanan ngay da kapitan ken maribanang. Wan nga raw, naka-holding hands damay. Ay, kapitan! Maray! Papanan nyo nga ay. De, papananta. Ay, mapantaman ag walking. Me? Hinangig ko nga inawag da. Me, kande. Ay na. Ay na, nag-sweet kayo matan, maray, kapitan. Ay, uwan marituyang. Kasta kami talaga. San apod no dagiti agwarwaras at chismes, nagsina kami, wano agap-apa kami. Asino kada kayo timangiwarwaras itikas jay at chismes, Ay, isa na siyak, maray. Ay saus at adamot asaan na siya, Kat, asino nga rod ngay? Awan mo't timayat ang mga klon kada kayo. Nga mga no dagiti chismosa dita, maray. Kasta aya. Makaam mo kayo itibiyagyo, kukumare. At, de, Me? intangarudan. Oo. Maray, nag-sweet damot. Saan mo't gayam apud no ti atap ta? Wan nga raw. Ay, unayan. Ay, da kayon tumet ngamin nanatoyang ken nanakwanang. Tanaesem kayo nga agaramid iti chismis. Anya nga ita, di da kayo lang tinabaynan. Ala, sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken da ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Nay, papanam marituyang. Ay, mapanak ijay kabangibang a barangay, maray. Nagsapa kamiten. Ay, kutuan tapno ado ti pakitang danak. Makitangdan ka ijay. Wun, maray, mapanak makigapas. Ayun, anya. Panaggagapas man itan. Ayun, gayam. At dangatan ni Kwaraw, tapagluganak ko tricycle na. Ay kating kakitaan dita paradaan da amaray. Masapsapa ni Kwaraw nga agpaspasada.
Sino nga tatibwe na mano ta itabigat? Sabay ko mata sexy ang balasang tipoy na manaw. Tay tamat ko mat ibagak. Sakit nabanglaw. Ure agmalmalam nga iso ti itulod kaw. Di mo kayat ti bakat abwe na mano? Numabalin ko maakat balasang. Ituludak man! Ha, Ni Chip Kwarog ti mangitulod kang kana na. sikan amok law. Huh? Balasang laang ti tultulod ko. Uray sakmat Ituludak ko no saan? Chip, makaungutan ni Nana Tuyang. No saan dak na itulod, ireklamo kaya? Ha? Si ka, Chip, maibabain ka ta si ka ti Chip Tanod. Lakit niya, ha? Ungtan na ka ni Kapitan? Inta nga roday. Itulod kan. Hey, kasta Namot nanti kastawi. Diyak kumakayat ti agitulod iti bakang. na takusilapan na, ireklamo ka na. Ha? Ay, hi. Aw, umis-isa makaon. Kasta ako raw. Sige, aglugan kayo nga roday. Papanan nyo aya. Ijay ka bang ibang abarangay? At tayo nga rod dito yan. Ah, nakadanon tan aya? Itay pa'y Ay, apay ngay adi mo imbaga kanya. Imbagakan ka, ngamtinak matdangdanggang. Alam mo mabaak nga ron dito yan. Aw, depliti yung ay. Aw, dayta. Ha? 5 pesos day tayo awat niyaw. Kurang day ta. Mano aya ko ma? Nagadayo day ito nang itulod ang kada kayaw. 50 pesos. Na! Nagninamatan! Nayunan yun na. Ay, aglo ka nak manay. Ha? Abay ngay. Nakarekreklamo ka mat nga may. Ala, iatras mo. Tapno mayan anay dayta imbayad ko asa nga 10 piso. Yay. Maasyanak mat ken ni Mari Tuyang nga mapan makitangtangdan ijay kabangibang a barangay, Mare. Uray siyak. Maasyanak mo't kan kwa na, marikwanang. Kan nakitak pa'y apangis tay chinelas na. Pinidpidot nan sama laday jay. Ay, awan siguro ati maigatang na iti tsinelas na. Wan siguro, Mare. Ay, tinapatag. Nagagat ni Marituyang ngagtrabaho. Katuan, ay sos. Agprogreson tulaki day tibiyag na. Talaga adya kon kaya't nga itulod ni Nana Tuyang ang kail. Bakit? Kurang matibayad na apliti na. Senyor, di rin ba nga da discount na? Kasano ko discountan ngay? Kurang nga ron ti pliti na. Impatras na pa iti tricycle ka. Ha? Tapno mayan anay kano jented na sa nga 10 pisos. Kat ustumat. Nalogi akang kail. Alala, pasensya mo ka na kan. Awan at talaga ti kwarta ni Nanam Atuyang. Kanayon lata na kasta. Kasaya at tumulong iti pada ataaw. Kain basit laday taabanag. Nagapo ang muklaw. Napankwin waras kadagiti kapada tayo at tricycle driver. Asaandan nga iluglugan ni Nana Tuyang. Ay, gusto dahi tangay naramid mau. Tawan pagpiliti na. Ay, muklo ka talaga. Piliti nga. Piliti. Ay, kan kunada asaanda kanon nga iluglugan ni Nana Tuyang. Kasta tapno saan damot amalugi akas kanyak. Mare, anya jaguar waras adamag dito'y kabildatan? Anya dayta, Maray? Saan ka nung agbaybayad iti umno apasahe ni Mari Tuyang? Ay, win nga raw. Dayta ti reklamo ni Kwarog kahit. Isoan nagkay-kaysaan dagiti tricycle driver. Sandan sa kano nga iluganan. Ay, kaasimot Magmagnan numapan makitangdan. Kapilitan Maray. Ay, unay mo dagiti a tricycle driveran. Ni Kwarog, tinagtaudan dayta. Awan si dayja akwarog. Bakbaketan lang aron ni Mari Tuyangan. Di na pa'y kaasyan. Mapanak manen ba kitangdan, Maray? Nay, nagsapa ka matain. Tapno makaurnong ak iti adaw. Pagluganam ngay. Nagado at tricycle di ta paradaan. Na,
Di mo pa'y ammo aya, adidakan kayat nga ilugan. Nagkuna. Isuda Ah, jay tricycle ni Kwarog ti pagluganak, maray. Nasingput ni Kwarog. Ammo na akasyan dagiti babakit akas kanya. Ha? Ay kaing kapadasan, amaray. Bareng ilugan na ka. Oy. Apa yan naglugan ka dita tricycle ka una na to yang? Ay kat itulod nakmanan na, ijay pakitang danak. Di ka kayat nga ito loud. Naa. Naglugan ka niti sa balay? Apay, di mo kasyan ti bakit akas kanyak. Never! Sige ang arog. Mangkita ak iti sa balay apaglugana. Anyat urayam dito igid ti dalan, maray. Ay, agur orayak iti tricycle apaglugana, kapitan. Na, kano nagado ada ka parada at tricycle dito paradaan? Didakmet kayat nga ilugan. Hindi Kwarog nga. Di na kayat, kapitan. Na, tagpili-pili da iti ilugan da. Saan na mabalin da itang araramidin da? Una, gaputa bakit akaw, di na kayat nga ilugan. Umay ka. Aglugan ka, iti patoke, tulod ka. Ha? Mabalain, kapitan? Mapanak ko maijibangkag ko. Ang itulod kan, iti papanam. Ay na, thank you, kapitan. Ay, thank you. Chip, intulod ni Kapitan ni Nanatuyang. Rumbang lang nga. Tawan mo ti mayat amang itulod kan ko anak kadatayaw. Talaga nga awan. Asinaw, ti sumaruno iti pila. Apay kagawad. Agpailiak, inak gumulpi iti lakok. Chip, Sana ka mabaling nga gilugan itinadagsangin kagawad. ay, uray siyak mata, siyak makabagkat. Na, ay kat asino nga rod ti mangitulod kanyak, no diyo kayat. Iso! Asinaw! Iso nga rod! Naa! Ay, awanan ti paglugana! Itulod kan, kagawad. Ay, kababain mat kan ka, kapitan. Kitawan ba't sa bali ang pagluganap? Manungarod nga iti arkila to'y nuwangken patoken. Libray. Ne, Ano sa lang ata medyo nakuti na ito'y patoke. ala, ano sa kun, kapitan? Tangarudan. Ay, kaano nga ta ang makalungaw ni Marituyang iti kinarigat. Ay, jak ammo amare. Nagagatmat iti panagkunak. Un nga rod, trabahon na amin. Makigapas, makiraep, kurang nalamapan maki-construction workerin. Wen nga rod Adan tumatla siguro dumteng aswerte kan kuana. Agbakbakit samot tan agrigrigat. Ay, saan kumamot takaasimait. Inaldaw mo tamapan makitang tangdan. Nagsapapay amapan makitangdan kunam maray. Ay na, swerte aya. No sa di numan ti ayan mo, asit gam ka din ni kumarimi at tuyang. Wen nga rod umay kan swerte. Tapno mairanod kami mat kan ni Marikuanang. Angkal, umay kay si barangay huli tamat laang. Malaman. Nalpasan ti duty. Aginan na akmet At dabisitam. Ibaga mo yung bigatan. Ita ka nun angkal. Pumanaw damot laang at agaws. Sino aja? Dagiti ka no akin kwarta itinapidot ni Nanatuyang asangabag. Anya? Kaya't damot ka no timangtad iti tulong dito'y barangay. Tayin subli ni Nanatuyang ti kwartada. Ay, mapantagarudan na! Kita ang maray. Baknang gayam ti akin kuko iti sangabag a kwartaan na pidot maw. Wen, kapitan. Ay insublik, tajak mat ko kwa day jay akwarta. Ay, very good! Very good! Jak kumakayat nga awaten jay inted da agong kunak. Ay inawat kulatan Ay, manungay mare. Daytoy nay, kapitan. Jak pa'y binilang. Nagado No kayat mo akit agudwatan. Ay, orasanan. Igudwaan ka, kapitan. Ay, sige nga ron Ure basit lang.
Taigatang kuman iti may sakilo ako kon. Dayta, igatang mo iti 10 kilo ako ko. Nagadun maray. Ay na, thank you. May sagayam kadagiti kabaknangan a pamilya dito'y ili tayaw ti akin kuko iti sangabag akwarta anapidot ni Marituyang. Nga raod kagawad. Ay, ado ka no akwarta ti intedakan ni Marituyang. Kasano nga ta kaadaw? Basta ado ko arog. Ay, kaano nga tang agpaili ni Nana Tuyang? Tasyak man ti mangitulod kan kwa na. Ne, kayat mo nga itulod. Una, di oray man agsubli-sublay. Damag ko, ado ka no ti kwarta ni Nana Tuyang. Pudno aya, Chip. Katuhain. Nana Tuyang! Ay, Nana Tuyang! Dito'y kan tricycle ko ngaglugan! Dito'y kan tricycle ko, tanaparpartak. Agkarapirdi ka diti tricycle na. Amang ano di kay makadaanon iti papanan niya. Ay, sa anak nga aglugan. Papanam ngay, Nana. Mapadak di tabalay da kapitan. Itulod ka, Nana. Nagasidag. Magmag na akon Ited ko laang to'y kwarta nga adukin kwa na. Ha? Ikam iti adu akwarta ni Uncle Kao? Tanaanos anang itultulod kanyak idi sa andak akayat nga itulod ije pakitang dana. Ay, kayat kaitan nga ito loud, Nana. Siyak, Nana. Kayat kaitan nga itulod. Oray kayat dak nga itulod, jak kayatan taglugan ka na kayaw. Hindi kasapulan kayaw, likliklikan dak. Jak kayatan taglugan dita tricycle yaw, tanakapilpili kayo, iti pasaheros, iso adita kayaw. Ha! Iyay. Ay, kwaro! Saan kayo ngamin nga agpili iti pasaheros yun? Laglagi po nyo apagbibiyagan nyo dagiti pasaheros yun. Ala, sige! Dito tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, aray! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.